liarni penon pua. Ini so ini tu mah happy sialong. Kani si kita kachikimo tay megalong. Namun juga kan semua si Reverend lalu saya aphan Reverend thang sar kerjaan. Anu letung kam om tu ngomong pencetami aphan dan GPC bangsa melong. Di nama bikin band dan jaga tuan kita cuma buat hidup hancur. Aphan so kucurau como Husi dan Tuhan itu harus ben akan sampai ke Cimaka dari pastor berbarbus. Reverend Kevin Terang. Missionary surrendering yana kali perang ini tumle lote answardi tumni marongji disupate lote alam korus lulupo Alang ipo men sa Dorsing Tokpi, natin alang lipay men on sepi na hello. Alang ike ipihe ka ko ka ako ka go misen tapet inod ka sedat leya ng kulo. Alang ni load sorry si ha olivator from this school of Austria ko do ya do sorry do kangching. Alang ni nerke tandeng ang on dolo nerke tandeng kita tapi alang ni Dorsing Tokpi alam ni orang dosi sakit dan mencendok. Apor pinaan ang dadapi alam ni iso sebe amsi dan coba mencendok. Alam ni jor amen santi presiden sebe. Hello. Alam ni sobar do kawe bang kohan dolo. Amen lagi Songja Tokpi Asupo Plek Songsar Tokpi Saya Tokpi Nuri Tokpi Ari Tokpi Akim Hello Kalita Mondale Sar Dorsing Tokpi Ke Along Kadomari Ansi Along Sutame Inut Kisa Banglo